Babe mana kata laki nenoi kita ikutin anbi nuan aan aknino hai nekam an malinam fin mahai tuti henati himsa amalin mohkai ai malakit at onen amusneno hoan lehimnen nenolei somak uhik mupan mani an bihemonim henati intun taku kai anbi helalan monit anbi neno amnemat amin. Babe numane kata laki kita ikutin anbi mapalulin ekaf nanete kanal YouTube YKB GKI uap meto nuaneno i inakan wisneno ankius na kekit Roma fan ela botenum mese talante ela botenum seo ai malakit kius ela botenum seo ale kuasat apiteno tunan ai pahpinan ai amonit bian kanabi hen solekit naku isteno in manekan lean bineno anan Yesus Kristus hit usi babinu manekat alaki leka 12 mese namen maantam umemenas tekas labit na isolasi in love an mes kun lasi i of an funny baut mese new in natuin in aunaklati mes in fel in anasin nekanaw hentut hain onanemsa lekat 12 lehit nektisan anmat hitnek baun manis na konane hitenap na uni anbol hantutis aumonik lof on me bay minum banekat alaki lasim nahas menas amtaus nukat kulut na olepkit talante hitnikantis ama isteno in paluli ma in abhaet hitatenap tak inanasaitan kit inkan pahvakit babe numanekat alaki mes mafefa ne Paulus na tonkit nakamnak ama usneno kana setan nit kitfa inhakan pomakit maantun takukit neki in manekan inem mana ekunokit anbi in anmone mestilo usif Yesus init lahit nek amtaus inahin kalau hitamen inahin kalau hit ane mahit pena kana pune ay hit laku kana nes ay hit lelo kana fuafa ama usteno inhan mantaen kana vaina fa kalau liku matawui hit move at biale kanan suat manukat somak naik tamtau natuin in kana mesep kitfa ambit lalpuit malal tamas inbab kit inen hit hansakuit main lekit lalan let naw tatuin amin ay malakit at onen amos neno ampanat hemonim nanete hosmanak nino henati henek misaitan lalan lehom lek mani amin. Babi manekat alaki nekam niken hem like subscribe mambatinuani nihui ambiansin natuin lasinane hitok tabeno lasi aknino. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.